pulang. Mari kita coba. Udah selesai liburannya. Kalau gue liburannya 3 mingguan, yang lain cuma 10 harian. Iya, mudah-mudahan bisa ngajakin liburan lagi yang lebih happy, yang lebih semua. Cuman ya gini, kalau lagi winter jadi bawaannya tuh banyak tuh. Emang nggak terlalu enak sih, cuma enaknya karena lo bisa fashion aja dari segi head to toe gitu-gitu. Seru tuh summer, nanti summer kita ke Swiss karena akan ada party yang the biggest party in the world adanya di Swiss. Akhirnya kita dapat juga taksi dan bandara tujuan terakhir kita untuk pulang ke negeri Indonesia. Bagaimanakah keadaan Indonesia setelah gue tinggalkan selama kurang lebih 3 minggu? Tapi bulan depan gue balik lagi ya. Karena gue kayaknya berencana untuk tinggal di sini deh, di Europe, sambil cari-cari apartemen. Ya deh. Iya. Gak ikhlas tetap nikahnya. Iya. Cari apartemen gue di Eropa. Cari apartemen. Jadi bulan depan gue balik lagi. Let's go. Oke, kita udah sampai bandara. Jam 3 udah, kita lagi makan. Istanbul, Turki, transit 2,5 jam doang kayaknya ya. 2,5 jam ya? 2,5 jam doang. Nah ini gue mau cari oleh-oleh mainan dulu buat adik Arkana karena dia lagi demen susun-susun kayak Lego-legoan gitu deh. Ya, mudah-mudahan ketemu nih. Ada lah. Mana nih? Kemarin di mana ya? Sana deh kayaknya. Rame banget nih penerbangan. Gimana sih ini jalan? Ih. Oh ada tuh buat anak tuh. Masih Waikiki. Brand lokal. Ini brandnya Turki nih. Masih Waikiki. Tapi bukan Lego yang kayak area mainan cuma sini doang, kayak kemarin lu balik ke Turki itu sama sebelah sana. Aduh Lego ini mah susah cuy. Ya buat Arkana mah pasti nggak ngerti dia.
Dia mainan udah jadi. Bukan. Tuh sebelahnya lagi tuh. Beli celana pendek aja deh. Itu ada toys tuh. Ya tunggu beli celana pendek nih. Ini juga penting. Buat sunang. Bukan. Ini produk lokal juga. Hello. Enggak, bukan. This is for swimming, right? Yes. Okay. Blooming. For 3 and 4 years or 10 or 12 years? Yes, sir. Can I see with this one? This Which color? size? This is for 4 years. Lucu nggak ini? Biasa sih menurut gue mah. Buat Aska kan? Aska sama Arkana. Itu sama-sama aja deh. And also the same color, but Color. Probably not. Last size? We don't have 4 years. 3 years you have? 12 years? 10, 12. 4, 6, 8, 12. Yeah, okay. Oke, 12. 12 and 4. This we don't have 4. Or Eh, We don't have 4 and 12 years. This model. Oh ya model itu nggak ada. Ganti model. so do you have any models with the size? Bakayım. Tapi ini bagus kok. Ya kan? Bagus kan? Tapi gue lebih lebih lucu yang buat itu sih. sehari-hari, buat sehari-hari. Oh, kok buat sehari-hari? Bukan Iya, buat oke. berenang. Gue kira buat berenang. Bukan. Buat bintang. Dia ukurannya apa ya? Bintang mah L kali. Dia karet kan? What size? This or? This man. Ah. No boys. Yeah, man. I know. Okay. What Which size? size? Large. Aduh, jangan pink dong. Can you change it to another color? This. Yes. Ini oke. Itu bagus. Oke lah. Ya, muat kan? Bagus. Udah selesai? Ini Sudah lagi ya? WhatsApp. Dia telepon nggak diangkat siapa ya? 34 emang L. Nggak tahu gua. Kalau gua aja 30. Di 34 sih mungkin ya. This is large. Ya udah beli aja. Nggak mau tinggal seorang. This extra small. 12 years old. For Good size. 12 12 years old. Good size. Okay. All of them? 1, 2, 3. Large. And do you have an extra small also for me? No, we have just small. This is small one. Yes. What size of medium? I see the small and the large size. Large. Biasa.
Yes, sir. Size? Size. Large. Large. Do you have a small size Small size. for this? Cukup nggak? Ya large udah cukup lah si Lintang. Tapi karetnya lumayan menar ya. Nggak. Nggak apa lah, dia kan Dia kan suruh kurusin Nah, iya. lagi. ini nggak punya celana pendek, kesian. Dek celana aja 8 juta. Udahlah, Berapa cana dari itu? tahu Mbak? Nggak tahu. Thank you so much. Bye bye. Bye bye. Bye. 1, 2. Tapi ini emang bagus, blumin Tuh. minggu. Aku harus minum jus nih, jus. Aduh, Nih. ini main apa ya? Nah dia nitipnya apa? Tadi kata teteh. Nggak ada, aku cuma mau beli aja. Lihat going aja kali ya. Atau until first ini kali. Mana ya? Caranya cuma legonya cuma gitu doang. Kurang menguras otak. Apa ya? Ada yang bagus ini mainannya. Itu mobil-mobilan udah banyak. Temangkinya, temangki. Mana sih? Bingung gue. Udah deh di Jakarta ah. Nggak ada yang bagus. Kita cari jus dulu, jus. Itu di mana tuh? Bisa muter-muter. Bisa muter deh. Dio belum beliin apa ya Dio? Emang jual mana belum dibeliin? Belum. Coba lu pilihin buat Dio. Aduh. Iya. Apa ya? Outer.
Mumbai Gypsy. Do you have a young? I need to try this one. You have it? Young girls not. This of young girls we don't have. It's the new one. Oh, barang baru. Sorry. Ada kali disimpan. You don't have? No. Gimana? Beli aja kali. Gambling. Unisex kan ini? Ini Sarah coy. Okay, I take this too. So it's not before we don't take video. Yeah. Before we don't. Okay. Like this? Do you need a basket? Yeah. Yeah. Oh, this one. Dah, aku udah dapat 2 ini. Siapa lagi ya? Oh, okay. 72. Sorry. Do you need something else? I think I take 2. Two progress. Itu apaan dah? Body lotion gila. Oh. Hermes. Kok beliin ini ya? Siapa lagi? Ya nggak sih? Paket gitu ya? Parfum, lotion, cream. Excuse me, how much for the price for this? This one. Is this big size the same? 91. And for this one? This one, yeah. Ini ya? And this? This Saturday Hermes for this. Only is nice one. Okay, I take. Which one the nice one? Which one? Yang mana? Nah, Hermes 524. Oh, it's a different. Oh, No, this same. There's no all. Can you Oh. try this one? yeah, I tried before. Yang mana? Yang mana yang bagus? aduh itu dia mau dikasih sampelnya. Nah, This one is this. coba. Coba. Nah, enggak. Kira buah-buah. Kira bawa es belewah. And this one is this. Yang mana yang coba deh. Hmm. It Yang itu tuh yang kedua. number 2. Yang kedua. The last one, this one, right? Yeah. Okay, I take